Aga jing lekai round of 16 jong ka EFL Cup hapreng ka Manchester City persya ka Liverpool. But kanigala abandai ka jing lekai ka basong shit ba. Ka Manchester City ka penon kam da ka formation ka basau lai. Kumjuru ka Liverpool ka penon kam da ka formation ka basau lai. Agni ka jing lekai ka Manchester City ka yo adu san pnyo persen ka position. Kat ba ka Liverpool ka yo tang sau pulai persen ka position. Ka Manchester City kayo kendai teli ki shot on target. Kat bakal Liverpool kayo tang teli ki shot on target. Apa pai syakani ka jingale kai ka Manchester City kalayo pen kijar nengkong tang ha ka minit ka bashipeu lengba u Haaland. Bat ya ka bol lai rap penbu dau De Bruyne. Bat tang hadin shipeu minit ka Liverpool kalala ban pen pai kala ya ka shigol jong ka Manchester City lengba u Carvalho. Bat ya ka bol lai rap penbu dau Milner. Bat habukut ke kelas step baru arteli ki tim kila yak hai da marshi gol. Ke minit ke basau punyo ke Manchester City kala yo ban tap ya ke gol ke ba ar ke jongka lengbo Mahrez. Bat ya ke bol layra penbu dau Rodri. Bat tang hadin 10 minit Liverpool kala lak biang ban siu ke liang ya ke gol jongka Manchester City lengbo Muhammad Salah. Bat ya ke bol layra penbu dau Nunes. Bat ha ke minit ke basan peupra lengbau ake ke Manchester City saisin kala yo biang ban tap ya ke gol pentam ya ke bol saisin layara penbu dau De Bruyne. Ha bakut ke jingle kai ke Manchester City kala la ban Pynliem ya ke Liverpool laila ar Haka round of 16 bat lengba ke jing job ke Manchester City kala yo ban rung sya ke quarter final. Bat kan gendu persya ya ke Southampton aga jingle kai Indian Super League hadeng ke Jamshedpur persya ya ke FC Goa. Jamshedpur kala pendon kam ya ka formation ka balai san ar kat ba ka FC Goa ka pendon kam da ka formation ka basau ar lai iwe haga ke jingle kai ka FC Goa ka kam klan ha ka position haga ba ka yo adun riu peu lai persen kat ba ka Jamshedpur ka yo tang lai pnyo persen ka position ka shot on target ka Jamshedpur ka yo santeli kat ba ka FC Goa ka yo tang lai teli. Apa pai syakani ke jingle kai ke Jamshedpur kala yo ban tap ya ke gol ke beningkong ke jongka lengba ka ungol batang hadin nyaw minit ugorat sinau la bakla ban tap sela ke jong ke gol ulio ban tap nang banta ka FC Goa kata ha ke minit ke balai peupra bat ya ke bol lai rap penbu dau chote pokut ka kela step ke Jamshedpur bat ka FC Goa kilai khai ta marshi gol kela mit kata ha ke minit ke basan peu lengba ke jing bakla pas jong defenders ka FC Goa ke Jamshedpur kala yo ban tap ya ke gol ke ba ar ke jongka lengba u Pandita Henry Shwa ban kut ke jingle kai kata ke minit ke ba pra peu khandai FC Goa kala yo ban tap ya ke gol pen ya khai lengba u Goret Sina bat ya ke bol laira penbu da umur gonka abukut kane ke jingle kai ke Jamshedpur bat ke FC Goa kilai khai damar ar gol.